kuma RWARERA ibaugite ni baniri na Ngabana Kawîra kono kuwa ni mbunge ya Senate na gweta mbere utungata ya Ngabana wa kaunti ya MERU bakiari atumiria bamwe na bone bamuriti ni Ngabana Kawîra kuingia wairane ya kiarethirite ya ikaira MERU kaita kasiasa bamwe ya nindi bwe kutira burethirite ya ikaira ni Mount ya Watford arethirite ya KUUGA milioni ya no wandi untubrani indivendi kithiti ethire ya kinga kia moira kirigia na kulikithia. Hallelujah, Yesu. Hallelujah. Hallelujah, Yesu. Hallelujah. Vau ni athinjiri ba Murungu kuma tunisene mwanya wa ndini ya RWARERA gicone buri na araba ciumirite na gwika gikaro na ndiki bante to kanisene ndi time RUIRI na kuuga bone baguteya uge bwa SENETI na kubugwata MBARU iguru riayo gucokia Kawîra Mwangaza ari ngavana wa MERU. Tuko hapa nikiwa patron wa pastors wa RUIRI, RWARERA na Mitonto, nikiwa kama patron, na kwa sababu ya wachungaji, kwa niaba ya wachungaji wa RUIRI, RWARERA na Mitonto, sisi tunasema kama vile Seneti iliona ni vizuri Ngabana mama aendelee na kazi, sisi tuko na amani mama kama Ngabana wa MERU akiendelea kuwa kama Ngabana. Hatuna taswisi na hatuna kitu ya kusema ya kwamba tuko na sinda na Ngabana akiwa mama. GUCOKANIIRIA ni twala SENETI iria baugire ati Kawîra Mwangaza na acoke MERU aturitere ngugi tuturi athinjiri ba iriaje itukugwatanira nontu bau na itukuria MERU bonthe baigike Ngabana ikenda komba gwitera MERU bonthe ngugi na itukuromba atongeria bonthe ba MERU pia bamugwate njara. Ni aria atungatiri baba baugite kwina gitumi gikinene kia Ngavana Kawîra Mwangaza gucwa ntaira ya mbui na gwika gikaro na MCs ba mbunge ya kaunti ya MERU ni kenda kwaraniria na kubanga uriti ngugi jontu mirandi mwanya kaitite na mbere kurita jontu bwa mpathu ciao. Ngavana nwe nagwatithania antu ba MERU bonthe abete bonthe atongeria bonthe kuma MPs, Senator, MCAs. Aite MCAs is the 9+1 plus MPs 9 na Senator, na ikiwezekana wasikizane na waanzie kazi, maana Ngabana peke yake awezi akaendeza MERU. Kuruki ni baugite ana baba ingi mature ne bena ciari bainyerikite anene bakiromba Ngavana Kawîra Mwangaza kubasiumire na mpwini kenda bakagwata mbasari cia kuthoma. Kuruki bakimuria kwita na mbere kuingia mawira ne mwanya jara ekira kari gitara campaign. Mbasari haijapeanwa na kuna watoto ambao watakaa nyumbani maana hakuna pesa, so tunaomba Ngabana akiresume on duty hizo pesa ipeanwe watoto waendelee. Na ambaye sari ichie janwe gutena upendeleo ni chie wantu bonde ikae wantu bakaikenine ni ewe bwega ora itwire kwejanwa na itugwitikia maka yo ikongerwa nontu kinya kaunti yetu ni kuongerwa mbeca kwenda kwe manifesto Ngabana waritete urera MERU kathithia no ugite ukaejana wonde milioni fulani twenda ugwatanira na tongeria bau nikenda twitera ngugi na twina imani itwije ugaitaniria ngugi ugatwitera ngugi kwe manto to promisere ro diuruka naja nontu munya na ejanaga milioni 25 na kiraito na ejanaga milioni 20 na ago to promisere atire ukaejana milioni 100 o ward toriuga ate mugambo jo ugire munene wetu mami wetu nenkanira milioni 100 na wanekana milioni 100 nditikia RUIRI rugakura muno. Reportera wa TV kuma RUIRI gicone buri mbita mawira kirigia.